Tui e te rangi e tūnei, tui e te papa e tako tūnei. Tui e rātou ko he atu ki te pō uri uri, te pō tangotango, te pō i o ti atu. Ngā kura i tangi hia, he mai mai aroha. E kui e tuti. E kui e tuti. Me pēhea te tiko o te poroporo aki i a koe te whai i ngā kupu a tāhua kua hora hia, kua tukua kia koe. Oe nō rā, koe koutou ko ngaro i te tirohanga kano. Haere koutou. Kāre koutou i te ware ware tia. Engari mō roto pea o enei karakia. Ko aua maumaharatanga kia koutou mahi, kia koutou tikanga, kia koutou mātauranga, te rāpea taua whakamaumahara i a koutou. Ka e ai, ka e ai, ka e ai. Tātou te hunga ora kia tātou, kei oku rangatira tēnā koutou. Te whakaai mai, kia pēnei tā tātou mahi tēnei ata o te weneti, te tuku whakamoimiti. Thank you everybody for joining us this morning, and especially remembering Tuti Aranui, that very special kuia who was now lost to us. All of that wisdom, all of that beauty. And I think a comment from her son, Tony, really strikes me. She didn't have a break. She just kept going and going and going. And I guess that's one of the messages that I want to reinforce this morning with our karakia. Let's keep going. Let's keep moving. Let's keep on keeping on. Ka huri kia koe o Kitoria. Kia ora tātou. My apologies for Kitoria. I can see them lips moving, but I can't hear a sound. Hoki wairu mai e ngā tūpuna ki runga i o uri, ki runga o iwi, i roto i te aroha nui, e mahara ke nei, hoki wairua mai, e ngā tūpuna. Titiro ki ngā pae tapu, o tātou whenua. Kei reira koutou, e moere kana. I roto i tō moe ngaroai, ki runga i te atamira. Hoki wairua mai, e ngā tūpuna. Kia ora wiki kei a koe te makau. Tēnā tātou e te iwi. Tātou katoa e noho nei i roto i o tātou kāinga, i roto i o koutou tuohutanga tēnā koutou. E whakaroko mai nei te rere o ngā whakaaro, te rere o ngā karakia i tēnei ata. Hei tau whirotanga, he manaakitanga, he atawhaitanga, no te runga roa, no ngā tua o te pō ki runga kia tātou katoa. Tau ho kai e, tau ho kai ana kōpū i te pō ka hiwa. Te pō nui, te pō roa, te pō uri, te pō matirerau, te pō tifa e.
he pōhaia, mānawa mai e, mānawa mai e te ata hae pō, mānawa mai e te ata huakirangi, mānawa mai e te ata tū. Tū mai e te manui te rā, tō ia mai tō pāpai huaki e, ko marua nui ki te whenua. Kia marama, kia marama i runga, kia marama i raro, kia marama i roto, kia marama i waho, kia marama ki tua. Tītoa te ao marama, korou noa, korou noa, korou ora, turu turu o whiki whakamaua kia tīna, tīna hau e hui e, i tai e. E paperangi ki aturuki mai te maru atua nui. He ai o nuku, he ai o rangi, he ai o matua kia mahea te ara. Kia pūrangi aho te titiro, kia kotahi te ngākau, kia toi te kupu, toi te mana, toi te aroha hou. Nuku rangi ana te iho, tiki o rangi, he mātakataka kai tani whahea whākai ariki. Ngana ki tawhito o te rangi e tū nei, he ngana riri te ngana, he ngana taua te ngana, kou au nuku kou au rangi. Te tūngia te kawaru rā, o te hautonga e hau mai ne. Toki nui, toki roa, toki haha, toki tāwahi e. Ka whanātu au, ka hahau i te takapū o rangi e tū iho nei. Ka hinga ka mate. Ka hinga ka mate. Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga. Kia mākina ki uta, kia mātaratara ki tai. Kia hiake te tākura, he tio, he huka, he hauhunga, ti mauri ora. Tēnā koe te makau. Kei a koe Yvonne. Mōrena tātou, koe hui mai nei. Kua hau te reo mō te marae o te kete, me ngā wahine o te rōpū wahine Māori toku i te ora. A tēnā koutou katoa. E tō mātou matu i te rangi. Ngā whakamoe miti me ngā whakawhetai ki a koe mō ngā manaakitanga nui a mātou. I arahi katoa ai mātou i roto i tēnei urutā o te mate korona. Ngā whakamoe miti me ngā whakawhetai hoki e te matua. Mō te mātauranga o ngā kaimahi hauora. E mahi ana i ngā rātou mahi kia hau maru ai. Tō mātou hāpui. He mana anō tō rātou e kimirau e me ana ki te whakarato i ngā tāngata tino whakaraerai ki te kai. Ki te whakakaha hoki i te hauora hinengaro o tēnā e pēhi ana. Nō reira anō nei a hau, e tuku whakamoe miti whakawhetai hoki mo e nei taonga. E te matua o koe te piringa me te oranga, rōria ki tō ingoa tapu, pai mārire. Gratitude is an expression of appreciation, and I chose that to be the basis of my karakia this morning, around some of the many things that we as a community might be grateful for. In this time of enforced change, COVID-19 has tested us in many ways. It has tested our confidence in the decision makers who have set the policies intended for our protection. It has tested our trust in the messengers who have put forward the arguments for and against vaccination. It has tested our patience to ride out the storm of coronavirus outbreaks for the benefit of the community at large. And it has tested our ability to provide food security and mental health security for our families.
This is not a perfect world, and that is why some of us have come to live with uncertainty, fear, anger, worry, envy, and sadness on a daily basis since 17th of August, when the Delta strain arrived and we all went into alert 4. I urge us, every single one of us, to all practice finding reasons to be grateful every day. Good practice would be to jot a couple of things down before you turn out the lights. I am grateful that while adhering to level 3 restrictions, I was able to attend in person and pay my respects to our kuia. Those are some of the restrictions, some of the pains of COVID-19, not to be able to mourn the way we are used to. But in attending Auntie Tuti's arrival at Mokaukohenui and attending to the tangihanga of another kuia, a dear kuia integrity, Auntie Mona Strickland, who was at the Williams funeral parlour, 2 different ways of celebrating in these times of restrictions, I am really grateful for. So all of us who are able to help a family in any emergency with food and clothing, all of us who are able to support a family in mourning, I'm grateful for those sorts of things. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka huri anō ki a koe e tamai. Tēnā koe, Yvonne, te rape ka huri ki a koe wiki tōdia, he waiata hei whakakapi tā tātou wata. Tēnā koe, tēnā koe. Tēnā tātou katoa e te iwi. Waere te one tapu. Ka urara tangata uta. Me tūraki ki tangata ātai. Ka urara tangata tai. Me tūraki ki tangata auta. Whera hoki rā I te korepe nui, te korepe roa, te wahi awa, te toe toe awa. Whakamau, 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 tamai te ara ko tū ko rongo. Ko tamai arai a te ara. Ka ura ka tamai uhia. Tuku atu rā e tama kia putaki waho. Kia putaki waho I te tā whanga. He putanga ariki no rongo I te a tatou I rā maia. Maia, maia, te tupua. Maia, te tawhito. I harama e nā koe I whia. I harama e nā koe I tū whakaoti nuku, I tū whakaoti rangi, whakahotu tō manawa. Ko tāku manawa e tāne kairihia. Ho, tēnā tātou katoa. Tēnā koe. Tēnā koe e wiki. Te mai ia o te mai oha ki te waiata wairea. Tēnā koe Yvonne, me aua kupu whakamoimiti. Te rangatira te makau ki aua whakahau I te iwi kia mau ki te toki nui, te toki roa, te toki tā wahi e. Ai, ki taua waiata e wiki kia hoki wairua mai. Me hoki wairua mai, tātou kia tātou. Me hoki ura mai, tātou kia tātou. Me hoki pai mai tātou, tātou kia tātou. Thank you everybody for being with us this morning. Thank you in particular to Maon
to Maniapoto FM for hosting us and for giving us this opportunity to share these reflections this morning with everyone, to share this karakia, to share this gratitude for being who you are, for being who we are. Let us be grateful every day that we wake up to the sun shining. Let's be grateful when we wake up to the rain falling. Let's be grateful that we are who we are. And in that gratitude, know too that many of our people, as in Yvonne's karakia, as in Wiki's waiata, and in Te Makau's karakia, that there are people out there doing all sorts of amazing things, wonderful work for you, for us, for each other. And I just want to be very thankful to Ernest Montgomery and to Roselle Coffin for sharing and answering my request that we might be able to just give to you, firstly, the Maniapoto Māori Trust Board call centre. So if you are in need of help, please feel free to call on 07878 6234. 07878 6234. Or even if you just want to say, good evening, keep up the good work. That line is open to everybody. In terms of testing stations and the vaccinations that we talked about, the GPs in Otorohanga, Te Kuiti, Raglan, Te Awamutu, appointments are preferred, but if you turn up to get a test, if you turn up to get a vaccination, I'm sure they won't do you away. And at the Otorohanga Medical Centre, the Te Awamutu Events Centre, through to Pūrekireki Marae this morning, those testings will be available to you should you want to go and get yourself checked out. Please, again, stay safe, stay well. Irire, hau, pai marire ki tātou. A beautiful day. How do I get out? Leave. Thank you, Ra. Kei te pai, Uncle. And I'll be in contact with everybody again for next Wednesday. But over the